amapiki ukuze utuzaniye amakaratasi amakopi ndiko reka noneho ndimurangiza tutabashimiye mu by'ukuri munemere turangiza mbashimire mwabagabo mwe urugamba mwahagaze mu Rwanda nk'abanyamakuru nimba ubwoko bwacu bwarari nimba ubwoko bwacu bwaravuwe nimba ubwoko bwacu bwaratabawe nimba ubwoko bwacu buri uyu munsi ni ku mpamvu z'amajwi yanyu mwaza muri kuri izi ndangururamajwi Imana yo mu itazikiranirwa mwarwanya urugamba kimwe n'ingabo mwarwanya urugamba kimwe n'abayobozi Imana yo mu ijuru zabaheze kwaguka kandi turabashimira igihe kizagira tuko bikwiriye ariko Imana izumugisha muri intwari niba nawo mukwana w'intwari kazi nawo nuko turabashimiye ariko muzukuri radio umurage na radio gakondo muri intwari Imana ibereze umugisha kandi turabakunda murakoze cyane uzari umuntu wabona iwacu ni mu Rurambo urakoze cyane rero kadusoze ndabashimishije no munyarurambo umunyabupfurere iwabo w'imfura mu Rurambo yes reka dusoze rero ndabashimiye mwese mwabanye natwe dushimiye abayobozi batwitavye Imana ibaho umugisha kubw'uyu mwanya wabo mukomeze rero mugira ibihe byiza kandi mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu tubategurira byaba ibya gakondo na umurage nta gakondo nta murage nta gakondo twaba dufite twese turi bamwe kandi dukomeze duharanire kubaho kwacu twiteza imbere twubaka akarere n'igihugu mwumvishe yuko Imana ivuga mukomeze muyizere muyiringire niyo nkuru niyo yatije amaboko abasore n'inkumi babasha kwirenganura n'ibyishimo rero kuri twese n'ibyishimo kuba dukurikira mukomeze mugira ibihe byiza gahunda urugamba tuzarutsinda kandi tuzarutsindana ishema mugira ibihe byiza aho muherereye mwese mwumviye impamagazi General Sematama Charles na bagenzi be bafatikanyije urugamba baradutegereje ngo twiheshe ishema twisubize ubusugire twihesha agaciro umwanzi ntatwivuge hejuru harakabaho umurenge wacu harakabaho Kongo yubahiriza uburenganzira bw'abaturage bose murakoze muragibwira hano muco hagati tukaba turi ku minsi 10 ukwezi no kwa karindwi umwaka 2026 turi na gatanu nkaba rero ndi muri studio aho ndi kumwe n'abatumirwa b'uyu munsi wa none abatumirwa badasanzwe turi kumwe na vice gouverneur w'intara ya Kivu y'Amajepfo Gadi Mukiza Nzabinesha reka tumwakire kuri mikro muraho neza Gavana muraho neza inshuti yanje muraho abakunzi ba umurage mwese turabaramukije urakoze cyane Gavana natwe turakuramukije cyane ntabwo uri wenyine rero turi kumwe kandi na Apotre Mico Tambatamba nawe reka tumuhe umwanya asuhuze abadukurikiye muraho neza televiziyo na radio murage n'abafana bayo bose aho muherereye turabasuhuje murakoze cyane rero turi mu kiganiro twatumije abatumirwa abanyacubahiro kugira ngo tuganire nabo nyuma y'uruzinduko amaze iminsi mu Minembwe reka duhere kuri vice gouverneur Gadi Mukiza Nzabinesha Gadi Mukiza ubu tuvugana muri he ubu tuvugana turi ku Kiziba urumva hazabanka kabeho mu Minembwe ko turashaka ko gukorora turi ku Kiziba mu Minembwe ku ishuri rya IEMI no kuvuga Université Benezeri de Minembwe ni ku Kiziba hano ku Kiziba nyine nkuko muhati mu Minembwe mu Mate biratangaje kumva abayobozi bari mu madegu kuri ubu nyine nyuma y'ivyatambutse ariko nk'uko bivuze reka duhite twinjira mu kiganiro nyirizina ndagira ngo utubwire nk'umuyobozi umwe mu bari bayoboye abandi muri ino delegation utubwire muri make mpuru yahaye urugendo rwanyu n'intego cyane ahanini yatumye abayobozi mwari muri kumwe uza kutubwira muri mu madegu kuri ubu nyine
turashimye cyane kubona aka kanya ko kugira ngo tuvugane namwe, tubashimire mwe bw'abanyamakuru. Nk'uko mubizi ibibazo byabaye hano mu Minembwe, intambara z'igihe kirekire, wenda tutaturutse kure cyane kuko njewe murabizi ko nabaye hano imyaka myinshi kandi yose y'intambara gusa, ariko habaye muri uku kwezi muri aya mayinga ashize Minembwe noneho iragotwa birenze kugotwa, abantu bageraho bagorwa cyane kurenza amagorwa arenga uko yarasanzwe. Hanyuma ubuyobozi bwa AFC M23 twirwaneho bagendaga babikurikirana umunota ku munota, twese tubikurikirana haba ku niveau ya province, bikurikiranaga haba ku niveau ya coordination igoma nabo babikurikirana. Hanyuma bukeye umwanzi ashubijwe inyuma kuko hakoreshejwe imbaraga nyinshi za abayobozi bakoresheje, kandi nabo tubashimira cyane. Turashimira abayobozi bo muri coordination Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho, turabashimira rwose kuri gahunda zafashwe n'ubwo buyobozi kugira ngo batabara abantu. Hanyuma haza igipindi cyo kuvuga ngo reka noneho bihagurukire baze gusura abaturage, guhumuriza abaturage, kubereka ko n'ubundi nyine nabo boza bakahagera nubwo hasa n'are hateye ubwoba. Niko twatangiye tuza tuyobowe na coordinateur adjoint ushinzwe politique, ibibazo politique, ibibazo juridique na diplomasi, witwa Bertrand Bisimwa, wari uyoboye delegation, akungirizwa na Dr Freddy Kaniki, ushinzwe nawe vice coordinateur wa AFC M23 twirwaneho, ushinzwe iby'ubukungu. Hanyuma ku niveau y'intara nanone nanje nka vice gouverneur, ariko nari nserukiye gouverneur w'intara ya Sud Kivu. Turavuga ngo reka tuze Minembwe n'abandi benshi, delegation y'abantu benshi, tuzana na Apotre Muco, tuzana n'undi bari kumwe witwa Mezake, tuzana na Lawrence Kanyuka, tuzana na Senateur Moise Nyarugabo, n'abandi basirikare. Ni ekipe ndende narishatse kubabwira bose, ariko objectif nkuru wenda nika kwijambo ni ukubwira Minembwe abaturage ngo humura 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 humura. Yari mission yo kuza ngo wenda ngo bazanye andi majambo ya politike y'ibiki. Oya, ni uguhumuriza abaturage, kubabwira ngo ni muhumure, ni mubeho, ni muhumure, turi kumwe. Niryo ryari ijambo na muri make nuko nguko. Ni uguhumuriza abaturage. Yego, ntarakurekura n'ubundi ni ibibazo wabayemo imyaka myinshi, ariko nagira ngo ishusho nyuma y'amezi make yuhavuye n'intambara zikomeye twumvishe zazugarije Minembwe mu centre ya Madegu, wabonanye abaturage yihe shusho? Abaturage barishimye batubonye, nubwo barakubititse birenze. Uwarebaga ishusho ukareba araseka arishimye, ariko wabareba barananuka nkuko nawe urabyumva. Bose abo nasize za Bidegu, abo nasize za Karongi, abo nasize za Karingiri, hose za Gakenke, ariko mvura n'umuntu nkamuramutsa nkamubaza ngo muri hehe, akambwira ngo turi kwimishasho, undi akambwira ngo turi mu bashuri, undi ngo turi hehe. Kuvuga ngo uko umuntu yahoraga ambwira ngo turatashe kuri Karongi, turatashe he, icyo kintu cyari kitaraba. Bambwira ko
habe na kamera yacu yageze hose muzabibona amazu yose yarasambutse Minembwe na karere sinistre kujya babivuga mu Gifaransa na ahantu sinzi ko no bisobanura harasenyutse barasenye amashuri amakanisa amazu ibitaro ibintu zose ni kwitapi ibintu bari barugarijwe barakonsoma bageze naho babura impapuro iyi karatasi duplicateri irabura haba umuvuza amashuri ikaramu ikabura ibintu byose birabura ariko tumaze gushika dusanga ari uko bameze abaturage barakubititse nkuko namwe mu byumba ariko ngo batubone barishima umwanya umwe akaguhobera aseka undi mwanya agaturika karira ubwo nawe uravyumva emotion zari nyinshi haba kuri twe haba kuri bo kubonana nyuma y'igihe kirekire n'ukuntu nyine abantu bakubititse ni byabaye ga intambara ntizi abantu bazabapfa benshi ibyo byose dusanga ari biriyo ari iki ariko nanone iziringiro z'Imana zo umugozi ufashe Imana wo dusanga ugikomeje nta gahunda bafite yo kuyirekura Imana twarayifashe neza ngaho yoje. Urakoze cyane reka tuhe mikro Apotre Mico tunibutsa abadukurikiye yuko turi kumwe kandi n'umunyamakuru mugenzi wanje akaba yitwa Mandevu Ndashoma nawe turaza kumuha umwanya aze kubabaza ibibazo yabateguriye. Hanyuma Apotre hari yaciye kingana gute utagera mu Minembwe hari uburyo wagiye uyivuga imyaka myinshi itambutse mu isi y'umwuka twage dukorana n'ibiganiro namwe nabonye abantu benshi bagiye babigarura bahamya neza yuko ibyo uwavuze ukoreshejwe n'umwuka w'Imana byabaye koko babibonye. Reka duhera aho ngaho waruherutse ryari mu buryo bw'umubiri naho bw'umwuka bwo wagiye ubivuga kenshi turaza no kugaruka unatubwire n'ishusho wasanze abaturage bafite. Urakoze cyane umunyamakuru waze ndetse na umunyamakuru Mugisha mu by'ukuri turabashimiye kuba turi kumwe tuganira hejuru ya situation hano mu Minembwe nanigize imyaka myinshi ikibazo cyawe kiraremereye kubisubiza ubu ngubu tuvugana niho ndi mu madegu niho ndyamye bunyine ngira kumva ko nijwi ryanje rimeze neza ryawe n'umuyaga wa hano umunezero mu mutima n'amarangamutima bityo zose. Hanyuma rero tubwire ishusho wabonye y'abaturage aho ngaho imeze gute hanyuma unatubwire ibyo wabwiye abaturage abanyamurenge abadukurikira bose abemera Imana baje guhamya neza ko ibyo wababwiye ari ukuri bitewe n'aho urugamba rwagarukiye udusubize inyuma bukeyo tubwire kuko Imana yari yarakubwiye kuri ibi bihe abanyamurenge barimo. Murakoze cyane abanyamakuru mu by'ukuri biragoye kubisobanura basiriho ubunyine igice kimwe cyari kirimo umunezero amarangamutima amashimwe ikindi gice kirababaje cyane intambara yigizeho imyaka 9 kandi iyo myaka 9 ari imyaka y'amapfa twapfushije abantu benshi kandi babica imvumbi mwarabibonye ushize hari abana mwabonye batemaguye ingingo zabo bagenda bazerekana mu mihanda abana bavuye mu mazu y'ababyeyi umwana agasohoka ari muzima akagaruka ari ibinyita abavyeyi mwabonye abavyeyi bafashwa ku ngufu nanone kandi babica urupfu rubi rw'agashinyaguro nano mwabonye abandi bana b'imigenda barashwe bazira uko basa abana b'abavyeyi bityo abasanze mu mazu nanone kandi uretse n'ivyo ngivyo babambura ivyabo amatungo yarashize amazu yarasenwe ibiryo barabisahuye barabiriye amazu mu byo bakundura inzu bakajana amadafari bakajana n'amanjanja yayo urumva abantu bambu ubwo buzima bagize iyo myaka akenshi nta munyu akenshi nta n'amavuta ubwo buzima rero kuvanga ubuzima bw'umunezero n'ivyo bihe banyuzemo bisharira biragoye cyane gusobanura iyo shusho ariko kandi muri hangana ngiho mande kuri impamvu z'umuyaga nanone kandi harimo n'amashimwe
kubona igihe cy'umwijima cy'iyo myaka 9 kibakuweho, Imana yongeye kandi kubagira neza ikabaheza umwanya wo kwabosoka mu nzu bakavugana, bakaboja kureba n'amatongo y'imirima yabo n'amatongo y'amazu yabo, ubatangi gukura imisozi bari bariho, ibibanza bari barimo bashingamwe amahema abari bayafite, abandi ko barasibura amakanisa ayabagiye asigara, abandi nabo ko barasibura iwagiye inzingo ko baraje kwisangira, babone gutangira kandi kwizera ukubusa. Bivuze ngo birababaje birarijije, ariko kandi inkuru nziza nuko batajanye ubutaka bwa Minembwe, ubutaka buracariho kandi n'amaboko y'ababo ari hirya no hino, n'abandi bavyumva turabihamya neza kuko buno butaka bufite isezerano bugiye kuja kubakwa kuruta uko byagenze mbere. Twasenyewe amazu aciriritse, ariko tugiye kuja kubaka amazu y'ibitamenwa. Iyo niyo shusho twahasanze. Hariho abana benshi b'abapfakazi, abana bato cyane, nk'umwana rugize icyumweru kimwe yashatswe, ukwezi kumwe yashatswe, abandi bafite umwana umwe, abandi basigiwe inda. Hariho abana b'abapfakazi majana benshi cyane, abo bose bapfushije abatware babo, impfu z'akarengane n'agashinyaguro, bazira uko basa, bazira naho batuye. Rero iyo niyo shusho muri rusange ihari, ariko nanone kandi twaje kubasura tubaheza mpore, nanone kandi tubakomeza tubasubiza mu ibyiringiro biva ku Mana yacu. Hari ijambo rumbaje ngo rije gusobanura subira inyuma, ntabwo ari twebwe twavuze ari amagambo ngo na yacu, ahubwo twe twatanze message, twatanze amakuru avuye kuri nyirayo n'Imana Data Rurema izishura ibihishwe bitaramenyekana. Niyo bivuze bicisha gusa mu kanwa k'abantu, kimwe nuko natwe biducishaho twabivuze, azo hano avuga n'ubundi biragoye kubisobanura ngo navuze gutya, ariko amagambo y'ibyiringiro Imana yavuze atari abantu bavuze bakabeshera Imana, atari abantu bavuze bashaka ibyabo, ari Imana yavuze, izo yavuze zibisohoza. Nibyo ndabizi ko byatinze, ndabizi ko byaciye mu ntambara, ariko ibyo Imana yavuze byagezweho, byarasohoye. Ikibazo kimwe wenda nze kureka mugenzi wanje nawe baze Apotre, ndagira ngo kuri uriya munsi w'itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu, ni umunsi w'intsinzi umwanzi yavuye hafi n'amadego, ariko dusubira inyuma ku itariki 17 18 wari umeze gute? Bitewe n'ibyo nyine wari Imana yararagufashije yarakubwiye, wabwiye abantu, duha ishusho y'ukuntu wari umeze muri iriya minsi mu gihe abantu bose bari bacitse intege bazi ko Madego iri bufatwe. Wari uhagaze gute wowe muri iriya minsi? Je ku giti cyanje nari nkomeye cyane, gusa cyari kimbabaje ni situation abantu bacu barimo banyuramo yo kwiruka bahunga binjira mu bintu bataho guhunga gatatu, barahunze bahungira ahantu barunga kandi barava baje ahandi. Iyo ni situation yari babajeho cyane, kongera kandi guhunga. Ariko mu by'ukuri mu buryo bwo mu mwuka nje sinigeze mpungabana n'akantu gato. Ngira ngo umunyamakuru wa Radio Gakondo Mugisha turi kumwe yabihamye harwo twavuganye, bageze kwa hara kuri Selpa kwa Reverend Pasteur Murondanyi, babaza ko ibyo Imana yavuze bidashobora kuba wenda hari tukibihagazeho ko ari bizakunda. Nje narababwiye ngo baracava no kwa Reverend Murondanyi, bigira imbere hafi ku gishanga, ariko nje bigira mu bagera mu gishanga ngo bambuka niho bagarukira, ndetse baraza guhura n'amapfa aremereye cyane, kandi barapfa umugenda kuzageza basubiye iyo baturutse, kandi ariyo nsinzi Imana ishaka. Nuko ngo nje sinigeze ncika intege ngo nuko bageze hariya ngo wenda amasezerano arahinduka. Oyaye, sinshidikanya ku Mana yizivuga, sinshidikanya ku Mana kandi yabivuga. Nari mbizi neza ko kuko twabivuze nta banga ryabayemwo yuko bazabugarije ahantu warase sasu rikaba kwitangazegera ahandi. Nanone kandi uwo munsi yatubwira mu kanya gatoya biraza guhinduka, twarabibonye bihinduka. Imana niyo kwizera cyose, ntabwo ari umuntu sinaka, ariko ni Imana Data yivuze, ari byo kwizerwa kizabikora mu gihe gusuzi ko ariyo yabivuze. Reka rero duhe umwanya mugenzi wanje Mandevu Ndashyoma wa Gakondo nawe agira ibibazo ababaza yateguye. Yego, murakoze cyane bwana wose, mbanje kugusuhuza cyane, ndi kuri kunyumva. Yego, turakumva neza cyane. Yego, mbanje kugusuhuza kandi ngushimira kugira ngo kino kiganiro kibashe kuba
kandi abantu benshi bari bategereje kandi bafite amatsiko yo kucyumva. Mbanze gusuza inshuti zanje Apotre Mico, ndagusuje cyane. Naje ndagusuje cyane rwose, tunakumburanye. Yego turakumburanye rwose. N'inshuti yanje Vice Guverineri Gadi Mukiza, ndagushuze cyane. Imana igumisha. Amen amen. Mwaramutse neza mwene data. Yego nukuri turaho. Umwana w'umugabo wera. Indege yagiye hejuru y'uwanyu. Umwana w'umugabo wera neza hariya kwa Bitebetebe, ahitwa kwa Bitebetebe hake. Neza nariko mpareba ndakumbura. Imana ishimwe nukuri. Reka rero ibibazo byinshi mugenzi waje yabibajije, ariko nagira ngo mbaze wenda umuyobozi wungirije muri province ya Sud Kivu, mumaze kugera mu Minembwe twumvishe ishusho mwahasanze n'ibintu byangiritse, aho imihana yose yakandagiwemo n'umwanzi, amazu yaratwitswe, amakanisa, amashuri, amadispensaire, nta kintu na kimwe bigeze basiga kibaho. Muri izi shusho ihari, niki gikenewe gukora? Niki bari abantu bakeneye iki bari mu Minembwe mwabasanze? Nuwe bufasha bakeneye muri kino gihe? Okay, murakoze cyane. Twarahagize tumaze kuhagera, uburyo abayobozi bakoresheje kugira ngo kumenye neza amakuru nyine kuko bimeze, babonanye n'abantu mu ziciro, niba mbivuze neza ibyiciro cyangwa iziciro, babonanye abashefu bose n'abasaje, twabonanye ukwabo. Tubonana n'abapfakazi ukwabo, tubonana n'abamama ukwabo, tubonana n'abapastori ukwabo, tubonana n'amamituwarite ukwayo, tubonana n'abasirikare ukwabo. Urumva ishusho yose. Tubonana n'abashinzwe amashuri ukwabo, tubonana n'abaganga ukwabo. Abo bose abenshi bariko baza banditse, abandi nibyo bahaye bategura kugira ngo tumenye akantu n'akandi. Ibintu byose byangiritse ni byinshi cyane, ariko mu bikuru basaba ni icyambere ni umutekano nyine. Bariko bavuga ati none se uku nguku mutubwiye iki? Icyo twababwiye ni ijambo, ibindi ni ibigiye gukorerwaho. Basabye ubufasha bwihuta. Urumva hari umuntu baza bavuga ngo uramufasha ibyo kurya, noneho ni ikintu cyose. Uhere ku umwambaro, reka duhere ku mwambaro. Utekereze wowe kwambara ihuzu imyaka 4, 5, 6 ihuzu imwe, amahuzu yarashize, nta masoko, imiti yarashize, nubenuku habaga nk'igihe habe na paracetamol kuko muyizi ikabura. Ibyinshi bagiye bavuga, basaba imbuto zuko bati noneho gatugiye gusubira mu mihana tuje guhinga, ariko si yo mihana turatahira. Nta nzu iri kuri Karongi, nta nzu iri mu Rubemba, nta nzu iri mu Bidegu, nta nzu iri no rundu rwose Karingi. N'amazu yarashwe yose barayita barayasenya, ayandi bakayakomereza umuriro neza agashira. Ati none biragenda gute? Abayobozi bakuru b'icama cya AFC M23 twirwaneho, ibyo byose barabyumvishije. Ni ibintu bigiye kwigwa noneho uburyo bikorwa, habe amalerte ibyo bashoboye gukora nka leta ya AFC, ibyo andi ma organisation botabaza yotabara byihuta. Nibyo bigiye kwigwa. Nicyo gicapo nk'ibyo bagumye gusabisha, basabisha inzira zo kuja kwivuza. Abantu benshi bararwaye, nawe urabyumva. Basabisha abaganga benshi boza bakabasura, ndetse reka duprofite kubwira nk'abantu bacu bavuka hano nukuri abizi kiganga bakwiye gutabara, biga uburyo botabara
bakaza kureba abantu habe n'abarya bize bya bindi babyita byo guhungabana trauma abafite ubuhanga muri ibyo psycho abo nabo barakenewe kuko mu by'ukuri habaye utekereze kuvuga ngo abakecuru bacu nkuko mwari mubazigiye mwahabaga kera ngo indege ya Sukhoi kwiraza ikabarasira hejuru ize amadrone barambwe ngo hari ijoro rimwe baharuye amabomba yatewe irundu ijoro rimwe amabomba 180 irundu baba ijoro rimwe gutya baraharura bageza 80 ijoro rimwe umbwire nk'ibyo bintu abantu bose ingeyo navuyeyo mu kwa mbere nanje nsa n'uwumva bene nageze ibukavu numva nk'imodoka isumye ukuntu yiruka ukuntu kikanga ndi mu nzu bakanseka bakambwira ngo ni nko gukabya nyuma yanje haje abandi 2-3 bose bashika bakagira meme reaction ndavuga ati ibi bintu birakomeye kumva ibiturika kumva ibintu amatwi araruhamira kundi rero mu ncamake ni nk'icyo kintu batweretse ubuzima bwose ni ugutangira kwizero mu byumve baza bavuga ngo abwirwa benshi kumva beneyo yego abategetsi baraje barakoze twarabashimiye rwose byimazeyo abaturage batumye n'amasaramu ariko gano no mwebwe abana bacu mu bimenye ko ari uko nta kubaza ngo ngwese ngo n'iki bakenya oyaye nuko nuguhera uhere ku kirato uhere ku mwambaro uhere kubija mu nda uhere kubivura amaraso uhere kubivura umutwe uhere ku kintu cyose uje mu mashuri uje mu bitaro uje mu mazu uje kila kitu ibintu byose no gutangira none mwese mwimobilize mu byumve abantu bose bahaguruke abamama baze bahumuriza abandi abakobwa baze bahumuriza abandi abagabo muze muhumuriza abandi abapasiteri muze muhumuriza abandi mubahu yego rwose si ukurondogora kuko uhere ku kirato uhere ku mwambaro uhere kubija mu ndidi mubahumurize kabisa n'abagabo narageze ndababwira jewe twabonanye nariko mbura nk'ijambo mvuga nkababwira ngo gusa muri abagabo imana yacu ni nkuru ariko namwe muri abagabo kwihanganira uno muriro mukaba musohotsemo muri abagabo uncamake twarashaje dusigaye turondogora nuko nguko yego rwose si ukurondogora kuko ni igihe cyiza mu by'ukuri cyo kuganira kandi buri wese afite ibyishimo keretse umuntu wenda ufite izindi mpamvu ze ku giti cye nk'abantu wenda batishimiye icyo Imana yakoze ariko umuntu wese wishimiye icyo Imana yakoze yovuga bugacya bukira mwari mukomeje ku ijambo mu by'ukuri rivuga ngo ibintu byangiritse ni byinshi ni ugusana imihana no gusana imibiri y'abantu n'imitima y'abantu kuko hari abantu bagize ihungabana abantu bamaze igihe mu bibazo nk'ibi ngibi wenda na nyuma ubivuze neza cyane gusana imitima y'abantu jewe nari nabuze iryo jambo Imana ibumurize yego rwose abantu bakeneye gusanwa imitima n'imibiri n'amazu yasenyutse agasanwa hari akazi kenshi cyane gategereje abanyamurenge n'inshuti zabo ndetse yewe n'ubuyobozi bwa FC kugira ngo bazagira icyo bafasha bari abantu bamaze imyaka 9 hafi 10 mu bibazo nk'ibi ngibi reka tuje kwa Apotre Mico inshuti yanje ari jambo wakomujeho wa munsi twaravuganye bageze hariya kwa Murondanyi cyangwa se kwa Pasteur Harera kuko bose ni iwabo ndetse byasaga n'ibiremereye muri rya joro twaravuganye urambwira ngo baranigira n'imbere baratambuka hari ariko bazapfira gushira kandi barapfira gushira baragenda umugenda iryo jambo
nararibonye kandi n'abariya bari baje ubwabonye baravyiboneye wenda abagihari bazotanga ubuhamya ikindi gihe nibo babibonye cyane jewe nemeye ico umwuka w'Imana yavuze kandi kugeza n'ubunye nico mpagazeho. Hanyuma umukozi w'Imana ijambo nshaka kubaza kugira ngo nze guha mugenzi wanjye ubu nyine mu rwanda rwa FARDC ko baravuga ngo ni report strategique bazagaruka ko barohereza ingabo kugira ngo bisubize point zero nabira bice bavuyemo aho abantu bamwe bakavuga ngo gufata point zero yigeze gufatwa bayikurwamo bongeye kuyifata umwanze yongeye guhunga ni ikihe cyizere niriye humure mufite mushobora guhumuriza abantu bagifite imitima ishidikanya ko leta ingabo z'abarundi ndetse na FARDC bashobora kugaruka kandi mu minembwe niriye humure mw'abantu? Urakoze cyane umunyamakuru wa Gakondo ndetse n'umurage n'abadukurikiye ni byiza gusura kino kintu neza muzukuri ihumure ryacu riri mu Mana. Imana ntiyigeze ihinduka nubwo ibihe byabaye bibisharira ariko Imana ntiyigeze ihinduka iri kwa kundi yari iri na kera kose. Cya kabiri imitegurire yawe yo kugaruka kongera kandi gutera ntiyabura n'ubundi twasanze bari mu myiteguro bino byaje guhinduka bari mu myiteguro yo kuza gushiraho ubuyobozi bwabo bashaka hano no kuza kwivuga hejuru y'abaturage kuko bongeye kandi kwigarura Minembwe. Imitegurire yawe ntirasobanura ko ivuguruza ic'Imana yavuze ahubwo ihumure rya mbere nuko intambara itakigarutse muri Minembwe. Intambara igiye gukomeza ije imbere iyo bari baje baturutse. Twabivuze kenshi ariko nongera mbisubiremo yuko intambara itakigarutse muri Minembwe hano hejuru y'abaturage ahubwo intambara igiye gukomeza ija ahandi iraheza za Kalemi yinjira muri Katanga ndetse izakomeza iyi ntambara izahindura ubuyobozi. Abantu babivuga bitandukanye ariko iyi ntambara izahindura buno buyobozi buhari kuko ari Imana yavuze atari abantu mbihagazeho bazasha mu yobora itandukanye mu ntara zitandukanye ariko bazagera Kinshasa. Ndivuze nk'umukristo simbuze nk'umunyepolitiki ariko bivugishijwe n'umubabaro wo kubona ukuntu batoteza ubwoko bwacu meze nk'abamunsi Dawidi yasanze Goliath arimo atuka ubwoko bwe ndetse atuka n'Imana ye. Natwe nico cyane muzukuri kudutukira ubwoko kwitwishyira ubwoko biduhesha kuvuga turemye umutima yuko abakoze ibi ngibi ntabwo bizabagwa neza mu gihe gitoya bazabari Kinshasa. Sinzi ko namenye gusubiza icyo warumbajije. Yego murakoze cyane ugisobanuye neza kandi abantu barafite gushidikanya bagende bumve ko umwanzi atakigarutse gakenke no mu Karingi ndetse na Kwenzero na za Mutunda na za Bicumbi na Mikenke izo ngivyo abantu bagende bagire kwizera kuko bitazongera kubaho ukundi. Reka nze gusubiza mugenzi wa jambo bwana Ozi uranyumva neza? Ndakumva neza Mandevu ugize neza umubajije ikibazo ciza naye nateguye. Nakikuvuge kandi tutabiteguranye ngo uzi imitima y'abadukurikiye uzi ico kibazo benshi baragifite mu mitima nawe usigaye ubona. Burya ngo iyo witonze imfura gusiga ifuru gusiga ifuru. Yego urakoze cyane. Guhora n'abakozi b'Imana hari igihe nawe ugira kwizera. Yego arakoze cyane Mandevu dusigaranye ibibazo bikeya cyane kugira ngo tuze kubarekura ariko n'ubundi mwe muri muhira muguwe neza cyane. Hanyuma Apotre ugifite micro ndagira ngo wenda nkubaze aho mwicaye ubu nyine mu madego hari abandi bari biteguye kuza gucunaguza abavyeyi babakoresha za meeting zitandukanye nkuko twage tubibona mu bibogobogo ariko nimwe muhari nimba navyita ngo nimbushane zabaye sinzi ijambo nakoresha mu Kinyamuringi ariko biratangira ihe somo ni ikinyuranyo data ni ikinyuranyo ariko ubu nyine hari ikinyuranyo ni irihe somo rero bitanga? Ngira ngo biratanga ihumure mu mpande zose. Cyambere ni kubizera yuko Imana yacu ishoboye kunyuranya ibihe. Mu gitondo twabutse dusanga hari umwijima ariko turimo tuvuga izuba ryarashe. Imana inyuranye igihe cy'umwijima n'igihe cy'umuco kigaragara. Niyo Mana kandi inyuranye ibihe bisharira n'ibihe bisesa.
igihe cy'umwijima kidukuweho cy'umubabaro nibura ko tugiye kuja mu gihe kandi cy'itangiro ry'umunezero. Iyo niyo Mana izibikora, niyo kandi izakora n'ibindi birenze izo ngizo, sinzi ko namye kubisubiza. Urakoze cyane. Abantu bakeneye kumva imbaraga z'Imana, ari naho tuza gusoreza kuri ibyo bibazo bijanye n'ishusho twabonanye mwebwe aho ngaho. Apotre, bigenda gute kugira ngo imbaraga zingana kuri z'ibihugu bibiri zitsindwe n'abantu bake bari kurwanira kubaho kwabo badafite kwigarurira ibyo bihugu zabateye? Urakoze cyane, barakoze cyane abanyamakuru. Ntabwo ari ibihugu bibiri gusa zateye hano. Ni ibihugu byinshi bishikiye bino bihugu bibiri, kuko twasanze abari ku rugamba n'amakuru y'ukuri nuko hapfuyemo n'abantu bafite uruhu rw'umutuku. Abo ngabo ntibari mu Burundi, ntibari muri Kongo, ni abantu bavuye hanze batiriwe kuza gukoresha tekinoloji igezweho yo gukoresha byinshi. En fait niba bavuga zagiye zangirika mu kirere, Abarundi sina Kongo, nabaje batiriwe kuza kumara ubwoko bwacu bakoresheje ubwenge bw'ayo mahanga yabakomeye. Bivuze ngo abakongomani n'abarundi ni ibikoresho bifatanije gushira mu bikorwa izo ngibyo byateguwe, ariko n'amaboko menshi yari yihuje. Ariko Imana yacu yo mu ijuru, Imana yacu yo kwizerwa, yakoresheje amaboko aciye bugufi kugira ngo ibashe kubikora. Turabyizera n'ubundi ko minsi mikeya bizobasanga aho bari kandi bikazabakurikira, bikazabatera gusharirirwa kimwe n'ibyo bateje ubwoko bwari ko burengana ufite Imana. Ibyiringiro rero muri byo bikomeye cyane kurutaho, byasize byubatse kwizera kw'itorero, kwigisha kumenya Imana cyane mu kwizera, ariko kandi byigisha n'abana bato babibonye kuzaba intware ejo hazaza kudakuka umutima, kuko ibyo babonye ni isomo, si no gupfa gusa, si no kwicwa. Abasigaye bigishijwe yuko bigishoboka ko n'abantu bake bafite ukuri, kurwanira ukuri ntibidepanda n'umubare. Umubare urakonta, ariko ntufite imbaraga zingana n'ukuri. Ukuri rero abana bacu bakuranye, kuko ufite ukuri adatsindwa kuzaturwana n'ejo hazaza, kuko urugamba ni ibintu ubuzima buhoraho. Ejo hazaza bano bana babibona barenze majana. Ayo ni amakuru y'ukuri, si amakuru y'ikinyoma. Bari kwatwereka n'imisozi uko zagenze, abana batatu bagatsinda abantu majana. Urumva izo mbaraga, twarubaka imbaraga zo kwizera mu bana, yuko igihe cyose cyo kwirwana ufite ukuri, urugamba rwose uhagazemo ugomba kurutsinda. Icya gatatu rero ni mu babyeyi, nubwo bahuye n'ibyo byago, ariko habaye imbaraga twigisha ubumwe bwa solidarite, imbaraga zo kugira ubumwe, guhuza umutima, guhuza ibitekerezo no guhuza ubushobozi. Izi ndibwira kuko arizo mbaraga cyane n'ibyiringiro cyane, kudategereza biva hanze ngo bize gukora byose, ahubwo hanze ho kunganira, ariko muri bo niho havutse imbaraga zikomeza kwihangana, kudacika intege no kudata igihugu no kudata gakondo yacu. Murakoze cyane. Hanyuma amarekezo aravuga iki ku bijanye n'imbaraga z'abakomeye tugenda tubona zitambika umugambi wo kubaho kw'abatutsi muri Kongo muri rusange? Wasubira mu cyo kibazo gatoya? Naringize ngo twinjira mu marekezo cyangwa tubwire ico isi y'umwuka ivuga, bimeze bite mu gihe abantu benshi bakomeje kubona abakomeye, imbaraga z'abakomeye zibangamira umugambi wo kubaho, zishigikira za leta zidashaka kubaho k'umututsi muri Kongo. Umututsi muri Kongo azabaho, ndetse n'ahandi aho kuba ngo batumare, biragenda bituma twimultiplier yongeraho cyane imbaraga. Nguyu wumvise byakoze hano, ntibyakoze umututsi wo muri Minembwe wenyine, si umunyamurenge wabikoze wenyine. Ahubwo mboneho umwanya gushimira kwaguka mu bitekerezo ko babasha kurwanya uyu mwana. Kuvuga ngo hari ingabo, hari abaturage banze kuva ku rizima no gusiga gakondo, hamwe n'ingabo z'abarwanezi yowe na General Sematama, tunamushimira cyane. Mu by'ukuri byimazeyo umutima wacu ntufite ukuntu washobora gusohora akamwari kasohora ibiri umutima ku mpamvu za General Sematama. Nandushimira kandi n'ingabo ziyobowe na General Makenga. Abo bombi ni abantu bombi barwanira kubaho k'umututsi.
ariko kandi no kubana n'abandi moko baranafatanije n'abandi. Bivuze ko aho kuvuga ngo dushire turagwiza imbaraga zo kwegeranya, kandi uko twegeranya imbaraga bonyine batarekuranye, bonyine bari kumwe, turabihamya ko n'abazavuka bazakomeza kubana, kandi izo nizo mbaraga zagenda ndetse n'amahanga yose arimo agenda ahaho ubugome bwo kuja kurimbura umututsi. Hari ahandi byabaye umututsi muri bihugu by'aga bigari ahora mu kaga kenshi, imyaka myinshi baye myinshi cyane, ariko ndashima Imana yo mu ijuru kwitigeze batererana mu bihugu bizatubanjirije guhura n'ibibazo, ndetse n'uyu munsi natwe niko bimeze. Ntabwo tuzashira, Imana yaturemye ntabwo yahubutse, nta nubwo yanadusize. Turabihamya neza ko uko byagenze ahandi natwe hano bizaba. Ejo bundi uzasanga hano hakomeye hameze nk'ibindi bihugu by'abaturanyi bahuye n'iki kibazo kimeze gutyo turi mu bunyine. Urakoze cyane. Turugenda tugana ku musozo. Vice Guverneur Gad Mukiza, ni izihe strategy mufite? Tumaze iminsi kandi nawe mwagiye mubisubiramo mukangurira abantu gutaha. Hari inzira zihari, murabitegura gute? Mufite uburyo muhamworohereza abantu ku buryo abantu baba batwumva bashobora kuguduka ari benshi bagataha? Mufite uburyo mubakiramo buryo bizaborohera? Neza gavana niwe uzi ico kibazo. Yego niwe nabibajije. Murakoze cyane. Uko bimeze, urumva twageze hano ku munsi wa gatatu ibintu bihindutse. Gufata iyi minsi tugize aho tumaze intambara ni nkaho bimaze iminsi 5 itandatu tuvuge gutyo, bibaye iminsi 6. Noneho blocage karega yari inkuru muri bizose, wari umutekano muke, yari intambara yari yugarije, niyo yari yarakingiranye abantu n'uwo bafasha akabura haca. Ariko zageze mu buyobozi bukuru bw'icyama, kandi nkuko nyine tubibagazagaho mwese. Ariko strategy, gahunda ya mbere niyo kugarura umutekano, niyo kubwira abantu bariyo hose bari barabuze amayira ngo batahe. Inzira n'akanya gato nizo hafi ziboneke, kanya gato cyane. Ariko ngubu indege iraza ikagwa ikagenda, izo zose hari uko bihazigwaho icofasha abantu bagume baze batahe mu gihugu nyuma y'umwijima w'igihe kirekire. Donc ni nk'ivyo. Naho ibindi urabizi, gukomanga amakuru ntaho atagiye kugera. Hazozagaho noneho taratibu yo kubikora, processus yo kuvuga ngo ibyo twagambira, ibyo twateguye bigere ku bantu. Urakoze cyane. Mandevu, naguha umwanya ukababaza tugana ku musozo. Yego, murakoze cyane. Nabaza gavana, ese Minembwe ntabwo ituyemwo abanyamurenge gusa, nubwo inkota ari bari hejuru, hariho n'andi moko. Ese aya moko yandi mwasanze bameze bate? Kuko bari mu bice nanone biyobowe na Twirwaneho, ariko bo bameze bate mu gihe abanyamurenge bo badafite ahantu bashobora kugera bakagira ibibazo cyangwa se bakicwa bagahura n'izindi ngorane? Abaturage mu Minembwe y'amoko yose mwasanze bameze bate? Umbaje neza, Imana iguha umugisha. Nari navuze n'amamito bose barakiriwe, nta na bamwe batakiriwe. Kandi urabizi twebwe muri Twirwaneho no muri AFC M23 nta macakubiri abayo habe. Ijambo tugenderaho nukubwira abantu ngo tubana amahoro. Babivuga neza mu Gifaransa ngo le vivre ensemble, ko abashi, abarega, abatutsi, abanyamurenge, abaki, tubane amahoro. Donc twasanze hano Minembwe icyo ni ikintu. Muri Twirwaneho abasirikare harimo abafurero, harimo ababembe, harimo amoko atandukanye. Donc nko abashi baraha barakiriwe, bavuze izabo, barasuwe nabo. Uko basuye abanyamurenge niko basuye abashi. Nta bwoko na bumwe
tutasuye bose twarabasuye kandi nabo barahumuritse kuko twaragoranywe nariko mbwira uyu wacu mu minsi ishize nkirino nigeze tuja gushingura bagwe ku rugamba abahungu b'abashi bapfuye nabo bagiye kurwana kabisa ndi umuhamya tukabahamba kuko n'abacu wenda bitavye Imana nabo tukabashingura urumva nuko twasanze bameze kabisa kandi bakomeye ibyiringiro kuri bose uko abanyamurenge bahumuritse n'abandi bose bahumuritse ndetse hari n'abandi bo hirya za Mirimba nabo tuvugana ku matelefone nabo ni iminsi mikeya bazaza nabo tubakire neza n'umutima mwiza nta macakubiri abiwacu ntayo niyo twarwanije n'ubu niyo turwanya umuntu uzutekereza ngo wenda ngo twirwaneho ngo ni abanyamurenge ayo abasa n'ubihengetse twebwe turi abantu bakunda ubumwe tuzakorera mu bumwe tuzabana n'aba bose tusangiye igihugu tuzagikorera twese tuzaba nimba ari igisoda ni twese nimba ari igipolisi ni twese ibintu byose by'iterambere ni twese yego akandi kabazo gato ni ukuvuga ko nyuma y'aho umwanzi yigiyeyo ese ibi bintu biraza guhesha amahirwe abanyaminembwe kuba bagera ku ndondo bakaba babona izankenerwa nk'uko bari bamaze igihe muri blokisi basa n'abahagaritse kubwiriza nabonye ejo ariko ngira ngo mpobera abantu twahuye nabo bariya abanyendondo haba abanyamurenge haba abafurero haba abasi umurongo ikiro cy'isukari cyari ku 100 habaye mu minsi nimba ari na kabiri ariko habaye kabiri ariko habaye ejo bundi kigera muri 30 uyu munsi ndaza kukubwira amakuru n'umugoroba ko ndizera ko kiragera mu bihumbi wenda 20 hafi aho ngaho ko biramanuka umirongo y'abantu inzira za inka zasuhuye nyinshi zasubiye iriya za Rubemba abantu basuhuye abandi barojeje za Mikenke bagiye kuragira ubu ngubu uwo guterera hano mu by'ukuri sinkubeshe nje nawe na mico twamutugera moja mbiri tukagenda mu bijombo taba duherekeje ku manywa izuba riva gutya tukaza tugera aho tunaniwe tukicara izo nkubwiye n'ukuri Imana ishimwe kabisa yego reka nze kugaruka kuri Apotre hanyuma nze guha mugenzi wanje tugana ku musozo umukozi w'Imana ese kuba Imana yaremeye ko ibi bibazo biba ku banyamurenge muri iyi myaka ingana gutya hafi 10 batikamiwe niki Imana yishaka kwigisha ubwoko bw'abanyamurenge kimwe intambara buri ibona abitishe basigira ubwenge basigira gutekereza ndibwira ko nyine ubuzima twabayemo bwari umeze nka paradizo ntabatekerezaga kuko yakagombye guteganya kwirwanaho ariko ndibwira ko mu byerekeye aberekeye bishinzwe by'umutekano bitwigisha kwiga kuba bo kwirinda mu nzira zose kuba mu buryo bwa tekinoloji mu buryo bugaragara bw'amaboko mu buryo bwa gisirikare baritegura intambara buryo kwigisha abantu uburyo bwo kwitwararika no kwirinda mu buryo bubaye ngombwa cy'amahoro n'igihe cy'ubusharira nanone kandi n'igihe cy'imyubakire ndibwira ko bizaduza n'uburyo bwo kwiga uburyo bw'abantu bashobora gutuza abantu mu buryo bwiza buhwanye n'ivyo twagiye tubona ndasigaye bitwigisha uburyo kudevelopa kano karere ariko bijanye kandi no kwiteganyiriza ejo hazaza n'ikindi ntekereza cy'ingenzi ni mu buryo byatwigishe mu buryo bwo kwaguka mu buzimana kwagura ubusabane cyane cyane n'itorero mu buryo bw'imibanire n'abandi ndetse no kwitegereza ibimenyetso by'impinduka bikiri kure cyane intambara twaje gusanga yatwinjiyemo bitewe n'ukuntu twari tubayeho ariko kugira ngo yatwigishe mu buryo kubasha kuba wotekereza kumva umuntu neza bikiri kure no gutahura ibirimo bikorwa mu bantu mbere y'igihe kugira ngo abantu barwanye isangiro ry'intambara kuruta kurwana intambara yongeye kandi kutwinjira mu bana n'abagore bivuze ngo ni mu bitekerezo mu buryo bw'ubuzima busanzwe n'imibereho ariyo development byose biratwigisha kwitegura
gutegura abana bacu kubigisha mu buryo bwiza no kubategura mu buryo kubasha kugira ubwenge bwo kwirinda bino biza zo kwishwa no bigenda bigaruka imyaka n'iyindi. Yego, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka nze gusubiza mugenzi wanje ijambo tugana ku musozo. Oze umwanya n'uwawe. Urakoze cyane Mandevu, abajije ibibazo byiza cyane kandi dushimira n'abatumirwa bacu ko bari kubisubiza neza. Apotre Mico gifite mikro n'ubundi wowe ntabwo uri umunyepolitike, uri umukozi w'Imana, ndetse intego yanyu iragaragara ko mwasuye itorero ari naho mwakoresheje n'amasengesho. Twarabonye amasengesho mwari muyoboye aho ngaho, ariko hari ikintu cyatangaje abantu. Bigenda gute kugira ngo abanyacubahiro nk'abo ngabo basuye Minembwe babashe gukubita amavi hasi bapfukame baramya Imana? Apotre, ndibwira ko kino gisubizo kino jambo rirakomeye mu bandi batazi Umurenge, ariko abantu bazi Umurenge biraborohera kubyumva. Bano bayobozi dufite niba abana bazabona abapasiteri, babana bavuye mu makanisa, nubwo bagiye mu mahanga, bamwe baje gusura imiryango bavuye kure, abandi barwanya urugamba bari hano. Aba bose turabihamya neza kuko bari abakristo, bavutse ari abakristo, bakora mu buzima bwa kristo, nubwo bahe barwana bahagaze muri ya myanya, bose ni abakristo nta gikanganye. Kandi umukristo ni ukuvuga ngo ni umuntu uyoboka Imana, ntafite icyo ashobora guhindura ku Mana ye, ahubwo iyo cyose abonye opportunité ni ukuramya Imana akoresheje inzira yose ishoboka, harimo gupfukama, harimo kuvuga, harimo kuririmba, harimo no gushaya ndetse mugabo. Ibyo byose ntabwo bikanganye, nuko ari umwimerere. Nk'iwacu ntitwagiraga umuntu utubaha Imana, ntitugira indi Mana ku ruhande. Imana ni imwe, Imana rurema, Imana mu ijuru. Nicyo gituma bose biborohera cyane gupfukama no kuzamura icyubahiro cyane. Ubutumwa wagenera abakristo bagenzi bawe bari hirya no hino ku buzima bw'itorero wasanze Murenge, hanyuma tuze gusoza na Gavana nawe tumubaza ikibazo cyanyu. Urakoze cyane, cyo ikibazo cyiza cyane. Nje numva nakangura amakanisa, uhereye ku makanisa ayobowe n'abana b'imvukire za hano muri Minembwe cyangwa se Murenge, nuko bakangura gukomeza kubasengera kugira ngo Imana yomoye ibisebe. Harimo imfubyi, harimo abapfakazi, hari ababyeyi, abana barafite bose bashize, nanone kandi n'izo bafite zarasenyutse. Bivuze ngo kubasengera kuromora imitima, ariko nanone barenzeho ubushobozi bafite bakoresheje amashyirahamwe y'amatorero basengeramo, ndetse babere n'abatishoboye akanwa ko kubatabariza, gushaka ubushobozi bushobora kubabeshaho mu buryo bwo amatorero yasambutse, yarasenywe, yarasahuwe, ariko kandi n'amazu y'abakirisitu. Abatuye Minembwe bose n'abakirisitu. Icyo duheza ngo babakanwa ko kubavuganira, uhereye ku biryo, amazu barimo, amazu babamwo, ndetse n'amashuri n'ibitaro byose zarasenywe. Rero ni ukugira ngo mbasabe kubasengera, ariko kandi no gukora no kubavuganira kugira ngo ubushobozi buboneke bwo kuza kongera kandi kubasubiza mu buzima twifuza ko bobamo mw'itangiriro ryo kurema ibyiringiro by'ejo hazaza. Urakoze cyane. Dusoza na Gavana, abantu bari hirya no hino bari mu bihugu bitandukanye, imvukire za Nord Kivu, imvukire za Sud Kivu, amoko yose arifuza gutaha. Benshi barambiwe intambara, ndetse abenshi barabona icizere nk'uko mwagiye mubivuga cy'uko intambara zigiye guhagarara. Ubukangurambaga wakora, wabwira abadukurikiye kuri ubu nyine n'ubuhe bari hirya no hino, kugira ngo igihugu murimo mwarwaniye kizubakwe kigere ku rwego rwiza? Mikro ni yawe, abasore, inkumi, abasaza, ababyeyi ko baragutegera. Okay, ijambo rya mbere wenda nari nibagiwe kurivuga, abo bene data bose uvuze, abavuka hano, abavuka muri Nord Kivu, abavuka n'ahandi hatari aho ariko inshuti zacu, ijambo rya mbere ni ukubashimira. Ndabizi ko mumaze imyaka myinshi mufasha aka karere, ubushobozi bwanyu mukabutanga mu buryo ibyo mwadufashije kuva kera, ndi umuhamya wabyo. Mwaratugaburiye, mwaratwambitse, mwaradushigikiye, mwadufashe mu buryo bw'ubuvuzi n'ibindi. Ibyo shimwe n'uwo mugisha mugire, muzawuhorane, muzawusazane. Rero aho bigeze kuri none, tugiye mu ntambwe yindi sasa yo gusana ibyangiritse, kuko mwabivuze kare, hari gusana imihana cyangwa se
aho abantu baba, gusana imitima y'abantu, gusana igihugu mu buryo bwose. Ibyo bintu ari byo bijamo, kandi igihugu gikeneye abantu, abasore nibaze batahe, tuza twigana amateka turebere no ku bandi. Abisirayeli ibanga ryabo ni kuriya babagaho, bakunda iwabo ibo bageze n'aho barizwa n'ibituro by'abasekuru bikabariza kuvuga ngo akaburi ka Dawudi, akaburi kandi ngo bagakozeho bagasambuye. Ibyo byarabarijije. Rero icyo ni ikintu mwese mube tayari, abana b'abakobwa, abana abasore b'abahungu, abagabo, muze ijambo rya mbere, muze gusura igihugu. Ubundi nanone nimwega mwize, nje mvuze ga mu izina ry'abasaza barino, twarabasomesheje, twabahaye ubumenyi, twabahaye ibintu byose, turabazara, turabarera. Ibisigaye muze murera abasaza, muze mubahembure, kuko n'ubundi twarabashimiye kandi turabasengera, ariko muze harageze gasasa aho gukora ibirenze ibyo twari twakoze mbere. Murakoze rero, turabashimiye kubw'uyu mwanya wanyu muduhaye ugera nko ku isaha yose, muganiriye n'abakunzi ba Umurage ndetse n'abakunzi ba gakondo, inshuti z'abanyamurenge, inshuti zo kwibohora. Reka tubashimire, mwakoze cyane. Guverineri Gadi Mukiza, turagushimiye kubw'uyu mwanya wanyu. Imana ibaho umugisha, tubasabiye umugisha w'Imana mwese wera kuri mwebwe tuvuganye, namwe mugira umugisha mu byanyu no mu banyu no mu bunyamakuru. Urakoze cyane Apotre, namwe turabashimiye kubw'uyu mwanya wanyu. Twizere ko ahatubereye ibibanza bya Radio Gakondo na Umurage